Subabisa abanye maungi bise nami ambike lapho subabisa abanye maungi bise nami ambike ngiyathanda wikingene phakathi akamene maungi bise nami amen Nkosi abanye maungi bise Nkosi abanye maungi bise ngiyacela ozongifundela incwadi yamaHebheru isahluko seshumi verse elamashumi 28 ngiyocela abantwana benkosi bangifundele. Ngiyabonga bantwana bahle basezulwini. Ngibonga ukumenywa phakathi kwalomuzi. Isabatha namhlanje ngiyacela ukubingelela abangcwele bonke. Ngibingelele abashumayeli bonke abakhona la. Ngiphinde ngibingelele abakhokheli. Ngibingelele ihamente yonke ingcwele egameni lenkosi sethu Shembunyazi lwezulu. Amen. Bantwana abahle basezulwini lo guqile umshumayeli uNdebele eintabeni zaseDamini ithempeli ivuka nakusokhanyiso. Ngiyacela bangifundele ma sebeyitholile. Ha ngasheshi baba asiqondane ithi lencwadi asiqondane ukuze sivumelane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana nansi indaba enkulu ukuba masingayeki ukuhlangana njenganabanye kepha asiyalane kakhulu lokhu nibona usuku lusondela kakhulukazi ngoba nalo usuku liyasondela khona usuku olusondelayo bangcwele amen niyalwazi khona usuku olusondelayo funda ba ithi uma sona ngamabomu kodwa sesilazi iqiniso likaShembe akusekho umnikelo Nkosi kusize. Nami ngizophuthuma nje bangcwele. Ubaba umshumayeli uma ethinta indaba. Siyaphuthuma. Ukuthi nje hwaphu udlise
okwembuzi ibhuzi mayiphuma esibayeni bayazi abafuyile uma iphume esibayeni ikhishwe emini imbuzi ukuze ithi mayidla idle masinye nami ngidliso kwembuzi manje bantwana benkosi ungikhumbuze umtshumayeli isikhathi sonke zinzalo yasesiphiweni ngiyakhumbula unyaka isiphiwo sasingakabi bikho nje bazokhumbula abadala nomtshumayeli ubaba umvangeli uMadonsela wayengakabi umtshumayeli sosikhathi wayise inkosana nje sihamba naye kwakusasatha athola lapha kagogo unene ka-anti wakhe bayazi abanye lapha kwaNdengezi izingakabi bikho isiphiwo sizalelwe phambi kwethu sakhiwa njengoba nibona umhlaba namhlanje ngiyayibonga insizwa ubaba uMadonsela ngoba wagijima wayinolaka ngempela futhi wamawa ulokhu uthithiza phambi kwa wayitshena manje ukugudluka wayengenaso isikhathi somuntu othithizayo ngoba into kaShembe wayingancengi ngayo wayengenakho kwakumem bathanda ke ukuyeka inwele zibe izinto wayenenwele kodwa ngalolo langa egunde mina zaqothuka zonke wanempandla wayifaka iduku zonke isikhathi egunde mina khuluma ngoShembe bantwana abahle basezulwini hayo maNazaretha asingayithathi indaba kaShembe siyenze iplastic hayi asingenzi iplastic uShembe uNkulunkulu unyazi lwezulu uNkulunkulu yayiseyisuka lensizwa ngangithe sengikhuluma khona mangiqeda ukukhuluma base bethula abantu bakubo base bethi kumina hayi thina la ekhaya asisayingeni leyo thina sesisindisiwe asisayingene base beyangihleka ngase ngigoqa ithawula lami engangiguqe kulo ngase ngiyaphuma ngase ngicabanga ukuthi sengibatshenile uma ngiphuma abantwana abahle basezulwini ngase ngihamba ngiye ekhaya mase ngifika ekhaya mase ngilala ngobusuku seyabuya ugijima uthi mntana uthi ngiyabuza mfowethu ukuthi uyile yini la bengikuthume khona ngathi mina ngile wathi bathene ekhaya ngathi mina bangihlekile wathi lalela ke wathi into engizoyenza ngo7 ekseni ngizobe ngilanda umfowethu ngiyakule ndaba yakho baba wathi kungazelele ekseni makhala indaba yika7 sezo seqhuma isililo ezantsi uma qhuma isililo wathi langa linje kungonakele lutho kwavela kwazimbuka uGamtrini umfowabo omncane ethi uyadlula ngaphansi kwawo ngoba indlela idlula ngaphansi koGamtrini wathi uthi uyadlula wazimbuka uGamtrini wavela wamshaya wabuchitha ubuchopho waphela kanjalo wayisethathwa wayiseyobekwa nomfowabo uma esebekiwe wabuya kimi wathi ngiyaphinda ngiyakuthuma wathamba yobatshena ukuthi uma bengangizwa ngizobaqeda bonke ngase ngiyahamba ngaphinda khona mangifika khona bonke basebezothile sebelalela ukuthi kuthiwani ngase ngibatshena ngathi mina indodana la ekhaya ithi ngathatha bayamazi abanye ubaba uMhlongo kwakubaba uMhlongo kubaba umvangeli uMadonsela sase sihamba siya lapha emgaqweni sathi masifika ubaba umhlambululi bayamazi sathi masifika lapha safike saguqa ngoba babethe abantu bakhona abanayo imbuzi abanalutho sase sithi wayisethi ubaba umvangeli wathi kulungile asambe somsusa nje emgaqweni siyombeka phezulu kwethuna yothi bangathola amandla bese simthatha ethuneni sesiyomgeze sengeniswa ngaphakathi sabithatha emgaqweni sase simisa lapha ethuneni ntambama ma eseseqediwe wayisefika kudade wabo wathi ngiyabonga wathi ngibonga ukuthi ngisusiwe emgaqweni wathi imoto ayisagijimi kodwa into esalele yinye wathi kodwa ngizolenza isu ukhuluma yena wathi ngizolenza isu ukuthi ngithole imbuzi yokuthi nikwazi ukuba ningigeze wayise kwathi uphela insukwana einsukwaneni kwase kufika abakhongi khona base befike bezolobola udadewabo omncane ma befika
kwase kutholakala imali yembuzi sahamba noba amadonsela wahamba wafika wagezwa wabuya wazobonga makabonge uNkulunkulu. Yilozo zindaba abantwana abahle basezulwini esikhuluma ngazo zonyazi lwezulu ezenze emzini yabantu kuningi besingakhuluma kodwa abantwana benkosi nami bengiyiloba phakathi komuzi wasemlandweni ukuthi ushembe nami ngikhumbule inkosi busiseni kuzwini.